Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Mek. Untuk hari ini saya mau muncal di daerah Sumedang ya pemirsa. Lumayan agak jauh nih perjalanannya. Spotnya spot situ ya, namanya situ Jati Gede. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Saya bersama rekan-rekan nih, tapi berhubung belum kumpul nih, jadi belum berangkat nih. Mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Banyak strike-nya ya pemirsa. Mudah-mudahan aja, amin. Ini saya udah berbekalan nih, persiapan nih buat berangkat ke situ Jati Gede ya, daerah Sumedang. Ini perbekalannya harus serba komplit nih karena lumayan agak jauh ya. Mudah-mudahan mantap ya hasilnya. Yo, dilanjut dulu mirsa. Sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, share, and like ya. Terima kasih sebelumnya. Yuk lanjut, mantap. Alhamdulillah nih pemirsa, baru nyampe nih, lagi siap-siap sama Mang Dadan ya, barusan dapat ikan sapu mantap. Halo Mang Ded. Halo Mang Aris, Mang Sures, halo. Yuk. Hantam nadra Anjung. Gus. Mulai start nih pemirsa. Pakai umpan racikan sama umpan lumut. Mudah-mudahan mantap. Menang lauk sapu pemirsa. Tapi lumayan aya tarikan. Penting mah hanyir lah. Anjir, mantap. Aduh. Bari jengajeng. Anjir bener. Ya, Kapal teluk emas, bos. Hebat, Cik nih Mang Dan. Hei pemirsa, tuh lihat nih. Di situ Cirata. Cirata. Situ gede. Di situ gede. Dapat ikan mas. Acir, Mantap. mantap. Cing mania mantap. Mantap. Lanjut. Trek bos. Tapi nak kieu beda. Tuh. Lemah ieu mah perlawanan kieu. Bakal kolong Era. Da keukeuh hayang na kakolong. Da keukeuh dienten teu ge hayang na kakolong. Hampang Nah, di masker licik sorangan. Di masker. Menang lauk sapu, bos. Licik di masker nih. Ngeledek. Mang Aris kayaknya disamar pemirsa. Kerapu lokal. Dapat apa Mang Aris? Kerapu lokal. Dapat ikan kerapu. Basuh. Basuh. Hanyir. Penting mah hanyir, mantap.
dalam satu hobi ngalarisan ya mancing di malam hari. Mantap, lanjut. Ini apa? Oh, spesies naon itu teh? Ikan boboso. Mantap. Alhamdulillah nih Mang Atus dapat ikan boboso ya. Kalau di sini ini namanya ikan boboso, kayak semacam ikan kerapuk ya pemirsa. Mantap. Yuk lanjut. Ya pemirsa ya, Mang Aden dapat ikan tomang. Lauk naon itu deh? Lauk tomat. Aduh, gede kene sendok anjing. Anjing dudut nih. Sik ningal laukna. Nah, ini pemirsa nih lauk tomang. Mantap. Wes, Mang Sures dapat tila. Mantap. Mantap pula atuh res. Mantap. Asli iya. Wih, Asli Kang Oh. kanundung. Asli beneran. Kakolong tuh. Lain Paingan, euy. Nah kakolong. Pede. Teng 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 teng. Coba. Lauk karek gawajayan teh. Coba Teng teng atuh. teng 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 teng. Hore. Aduh, panulung pemirsa lauk sapu. Mantap. Terus ka tengah go ngana hayang ka hareup. Lauk sapu, Bos. Kacau. Kacau. Untuk perburuan hari ini disukupkan sekian, Bos. Alhamdulillah ya, mau dapat lauk sapu. Biosnya Kang Ded yang penting mah strike. Penting strek. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Urang lepaskeun deui ka habitatna ya. Ya mah lauk ieu nu dilindungi kudu dilepaskeun deui.